Ibe tingchua ilungta pen menen main di ke ze kreming rimai ko Marasam news kade reinsa Zeme ko ne lia gai radle United States kade gu rezete pe President Joe Biden ne saze Iran kade ne nuclear remro telepet che bambe pane nalang beteuze Iranian kade gu nuclear remro telepet pe gene ten sogara ji ji ne gimine tepet mararangai gu leize sale aize US kade gu rezete pe President Joe Biden ne dana indi ke ze kroze kana maige Israel Channel 12 TV gu interview hazungo zaman neuze kampo bihige Joe Biden na rangchi chia kaize Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Iran kede gu spy dungdu United States kede mene Foreign Terrorist Organization FTO haram kede migene hagwang kede te ku bang bo hange damgai ze Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC spy dungdu Foreign Terrorist Organization hange se gai gu leize rangchi chia kai de leng Joe Biden ne sa ze tingkum chang na ze kreming kumge Iran na United States kede ne nuclear deal nuclear rem ro deuge swing sang be ta te gai be ten sele du Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC spy dungdua United States mene Foreign Terrorist Organization haram gde megene gwang kede te ko bang bo hange damgai gu de leize pana Middle East kede te be te mage Israel Channel 12 TV gu interview ge rangchi chia kai de lei Philippine mayor namdi kining eket gu pasui de be bezine Aristotle Aguirre ne Philippine kede gu sokri ki ge mata to me official ramata ge hindi ka chi be chem gaize ranga chai bam lo makti a kanjulu tu gu leize sale apo hindi ze sokri ki ge mata to me ramne param pezen meta kango bi hi ge service ibi hang banai tu chi birange tele gai de leize sale Aristotle Aguirre ne Mulayan namdi Gyuchen province ke mayor namdi ge kining ket ku pasui de be to wanga lo bachange small policy ranga chai bam lo makti a kanjulu tu gu le be hindi tele gai de le Aristotle Aguirre ne sa ze apo small policy hindi tele gai be ze Mulayan namdi ge pram pezen meramene sokri ye mata to mera maduidu panilung makpe misonga be polia ga be complaint wangze coconut growers na fishermen mene sokri hangem po have pe rawang benai sokri ta ge wangchang la pi ge ngoga ra ki rawang be ge sokri ki ge mata te mera me lungkangang bako misonga la leize rangai lu bachange small policy tele ga de leize sale India ke de go body pe Prime Minister Narendra Modi United States ke de go rezete pe President Joe Biden Israelis ke de go body pe Prime Minister Yair Lapid nai United Arab Emirates UAE ke de go rezete pe President Mohammed bin Zayed Al Nahyan zinai ndi ke zikro zamadai ba ma ge I2 U2 changna railang be virtual summit pemi pepe bungene ke chengo ze mpo kan samze hdo dam bege ka zo kai de leize sale White House na Marasam po gai ze apo I2 YouTube bo ka chi bo ze United States ke de na panui changna Asia de di ge tin tipse haba gwak se bam rahange Biden administration ne pe pibang dim chu ze tele per kai leize sale railang be I2 YouTube changna bo na virtual summit pemi pepe bungene ke chengo ze mpo kan samze hdo dam ge belamze food security crisis and other area of cooperation kitoy ka saklam ge zai kuda be deuge apo I2 U2 kyang na bone hasuin samge beta teurame te gai de leize Ministry of External Affairs ne sale Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahane zinain di ge ze krome dai bama ge Bangladesh ke de go Prime Minister Sheikh Hasina hange gihumsi timrangchi ka hama ki kone kiu pineapple kizi hais nazering langai rai de le aize India ke de go ki kang dege machine kidei ketne kidei ketse ngeu to benai halika det pege mata to bege tesi benai lung hagei tenai be pungwang rahange fruit diplomacy ten ring zabam de leize sale Tripura sokrine saza aizeting kumadai lungge pakna be pe teuze Tripura state ne kiu pineapple kihumsi timrangsi Bangladesh kidei hange kibe suning teuze pegai de leize sale Marasam pogamene saza aize Dr. Manik Sahane Tripura gu chief minister to lu bachang relang beteuze Bangladesh kede hange ki best winning ne nta ne pebe kala pegai de leize sale Tripura kede ge krilu to be deuge tim chak sere me bo horticulture department of Tripura ne apo Q pineapple kiumchi timrangchi Bangladesh kede go body pe hange pera integrated check post ICP akora gane pegai de leize sale media ramene saze apo Q pineapple kihumchi timrangchi Bangladesh kede hange pegai betaremge Bangladesh High Commission go official nai Tripura kede go create be deuge tim sakse rehega me bo
horticulture department kazo ga de leje sale aize tati bekyoge Bangladesh kede gu prime minister Sheikh Hasina ne Bangladesh kede ge visited pe bachi pezine Arampali mango cartoon haketches ro kizite zer haite set Tirupura gu chief minister Dr Manik Sahanai pugu body pe cabinet ramanai sokuri gu official hange ntakala tati bencheu zing ka ge pegalu bechanga de leje sale Tibetan kede gu haruisi ge ngoga pe spiritual leaders Dalai Lama ne znain dike ze krozama dai bamai ke tingna mi pui kana hange babam babam daram salagane relang betuz official tortech Jammu and Kashmir na Ladakh te beitu te chu dele aize kede reidi dige COVID-19 pandemics rarit perka lubchang Tibetan kede go ruisi ge ngoga be spiritual leaders Dalai Lama na inkyate karai languri leise sale Marasam program saza aize India kede na China kede ne line of actual control LAC ramrai kak deuge the CE hegate na bete wangra tuze 16 wrong of crop commander level meeting India kede na China kede go spy sai bezai ngoga be pe kekecha doze deudam samgai be dike ze krusnan tak mai de zai bamgule ze rangalu bechanga de leise sale Tibetan kede go ruisi ge ngoga be spiritual leaders Dalai Lama ne tingna mi pui kana Jammu and Kashmir na Ladakh te beitu te pege ठीक से monastery लेके बम्बगे इंक्याते लेगुले इसे साले Federation International Day Football Association FIFA कदे रेदे दीगे इंगित पुइन थाबे देगे पसुइते ज़ेरज़ेते में दुइने हनाई कुम तिंग कुम सांग नाज़न काय कना कुम FIFA Under 17 Women's World Cup से इंडिया कदे गने वांग रबे बाई के ज़ेक्रो के गने बाई के ज़ेम्रो चंबे कदे रेदे दी मी पुई मीटिंग कुम क्रोज़ेसना कांगे बा मलेने ने पुनुई कदे गु टीम तेज़ FIFA Under 17 Women's World Cup रेलांग बे तेज़ इंडिया कदे गे भुवनेश्वर ओडिशा मार्गोगवा Navi Mumbai Maharashtra ame bam ku chumgene thabe bam gule ize sale aize zinain dike zikrum dai bama ge FIFA director of tournament Zeme nai FIFA Under 17 Women's World Cup India 2022 project lead Oliver Block nai Guwahati gu chief minister Pramong Sawan nai Minister of Sport and Youth Affairs Govind Gaude ne apo FIFA Under 17 Women's World Cup India tin kumsang na jang ka na kumge kaira belamge hededam samgais Pramong Sawan nai Govind Gaude ne FIFA Under 17 Women's World Cup India ke dege ine zete ke lu rahange kangam bria ngaga gu leize FIFA ta ge rangai de lei ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de lei pi guys ang kinga ni mele indu to de lei